Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki kemikik pa jong ki kena skul hapo Pine Mount hadian bekilawan ban jurep iki kamera kelas bat ya ka saudong saukun jong ka skul. Ki lapan pau ya ka jing ngausi namar ha ka ni ka jing jurep kila lap shisha ya ki babun ki jing duna. Namar kat syabapai ha barok ki liang katai ka skul kamlong ka babiang kamtam ya ki jing don kam ki kena skul. Laha ka bayadai bat ki kamera kelas bat ki jakai ya lek kai kimlong ki babiang. Kila ongru kabak ham ngausen kalong baka kamdan wat haki jaka let shabar bat kamlong kabakhu basuba. This also like it's supposed to be removed and clear this. Another point, there is no direct electricity supply in this building. We are getting from informal. Such a building, big building. Yang kam dayo ni ko long ko hajan gin mentok mo nama habe ba su stay te ko ka kam dinane nama ni haban musmanda na yin ko ko bang di ti ko bottle be ikhna tis ko spot ka shat mu shat bina yin ba fresh bed shat bina yin yon ba di khna ये बोर्डिंग में जा रहा है हाँ तो जा रहा है लेकिन पानी नहीं है बोर्डिंग में तो पानी है यहाँ तो पानी है नीचे पानी नहीं अभी मांगने आए हमसे हम रोज में आता है यहाँ में 11 साल हो गया 12 साल हो गया हमें हम अब तो नहीं दिखाया हमें सबको हमको पहचानता है अब तो नहीं पहचानता हमको हम तो आया यहाँ में हम ऑफिस में आता बोला क्यों मिस पानी टीचर नहीं को पूछिए हम रोज को देखता हूँ नहीं अभी भी मिस बोला नहीं आता आप रोज आता है नहीं जब आता क्यों पानी नहीं है हम बच्चा लोग हम लोग देखिए हम तो बोर्डिंग में दिख रहा है ना वो बोर्डिंग में ना वो बोर्डिंग है बोर्डिंग में हम देखते हैं वहाँ पे तो वहाँ का पानी हमको यहाँ फिल्टर करना रोज आने पड़ता है अगर ये फिल्टर नहीं करेगा तो वॉश नहीं करेगा तो पानी आएगा नहीं यहाँ पे Diwan jurit kalau nggak kursi, ipek nama mensuan apa ay nama ini kan skin jo komputer lah dunia nak skin yang ba Vincent Palang. Ki ka hall iwan inaugurin ini. Dai atu ka por lah ke almari, kidan ki projector, kidan ki screen. Naka naka kadang saka LCD bakal ada tur muda lingkungan inspect kim dan syuk itu bentar. Naka wat ka wifi ru ke ong ni lagi sutu ba kam. Nomor tinggal kena kita nak akses ke komputer kita kam wifi kita kam kam kan kemudian ya jingtip na kumba kita naik ke tele komputer na kita dari kilong functioning tang kumba khatwai tele te tang mi ya kali ni kini hikai ke mi hele kumno da kibun kena ke apa share ke komputer te kamu jing mi kena mata ini dan kam da kawai ibu students dan kawai hendak bentar ke share komputer da kata kalong ikon da bitanan ke dari kini benda lah list all computers kini benda function ni baru baru lagi bila kena lagi pun ini dah terus apa nak badan ke jadi gilap mentah di kim terekam tengam tip ke future yang kena berbuat apa nak teknologi mentah ke jenang di start kali electronic media nanti ikut bagalan benda kalau spesifik yang lagi sekolah kalau misalnya foundation kemudian mentah ikut kendua ke baka jadi nak kendua korupsi kelas nanti komputer kelas kali benda kebuat sesuatu min dry everything Pindah ini nang ni rugi orang dah start ketik nang ni garung bisa ke support komputer lah garung bisa ke kasih itu kalau kami kenal sih jadi kenal anda buat start pindah dalam ke kelas kan dalam kelas punya kini song ni kini kira ke umne kini perkat ke jingpuli ni kini ni baru pakai bagai kalau pulang kami kenal sih kalau pulang kita sekolah mana kadang I feel kita sebagai sendiri ini bagaimana kita sampai solution kita kembali fly ya tega suri ya kita start jadi kami kepas jadi pengen kita pakai kan dia kita perkara ke guru ngomong jadi pengen kita kadang-kadang kita memang se buat ke jengker part ni ya kan kita segera campaign dengan mana kami part ya soal lang hani nama nang ba ini support kita nang dia kata nang bagaimana yang kata kajing bahaya juga sekolah pengen gitu bagaimana nak kita jadi kami pan kita kena hikai kira kita jadi kun bijongi bijong nak sekolah pengen gitu sangat kita wan om buat mengisi long ta toilet jadi kita menjadi kentai kalau pemilik kita ke bangun kita because they are accessible kita ke jeng nak ini senang huai kita bersyukur mo ini kam saing itu hujan gitu toilet itu kita punya infection itu dengan ketan kita serang infection itu kita kadang berpesan dah ya kadang hiat nanti kayak ke banlong tu
na picture to lang mai ko ba sima dito bampu ni daga jing ko jing sima kare tong santam bo na nam dole hayeng na kan tam school du idan kam ke na kan tam khana nan ma mo ong na ong du na je kan ta ke nan school jelo na kan bun kum bi su ni pa ke ya wan itu khana ni ong na ke kun ko hayeng kim bo so plus bi ke li mara bes to mo ble kim le shabar school mo ble ke ba ada kaya ke toilet school gini berapa je belum man sing ni pa na beli sungkia ngak pa de berapa sungkia ba ni pet lang ni ba ni na school ba ke support jo ki bangen ai ke